din bu sitting MDC ke NPP na jirang constituency ula syak penduk tiket banyak kun hakani ke election MDC ahjar na jirang constituency MDC ke jirang ubah Victorani minta kesengi ringkat kiwe kinong yalam na ke NPP kila leben penisono syaka party Congress baru ban pan tiket na ke Congress na ke benta banyak kun hak election MDC na jirang constituency kumbala pla do ubah Victorani kum sitting MDC uhaban petno na ke party NPP kadai halor ke jingsha kentat bat ke jingle sop ha kabaya day bat ke tiket banyak kun hak election MDC bat adien bala tip syai bala kentat ban ai tiket yu ulahap ban nyeselok bat ki para nong yalam kiba da shimlang ya karai ban petno na ke NPP bat penyasono syaka party Congress na ke benta ban pan tiket banyak kun hakane ke election MDC na jirang constituency uba Victorani kum sitting MDC ringkat kiwei kinong yalam kilawan man penyaso syaka party Congress ha ke jingalang kabala long minta kesing pelau ke Dorbar Hall bernihat proper bat bala saki daki spangun kinong kersan kilawan man ai mensi mat pan kersan uba Victorani halor ke jingisne ba ke NPP kala pendu tiket bat lada udai sitting MDC la saki langru akan dikesengi bat la pediang syaka party Congress ya uba Victorani lembat kiwe kinong yalam syaka sem jong party Congress da ka jingnon lang u president ke Riboy district Congress committee uba MG Karshanor u vice president uba Rocky A Marwin uba Prangsngi Singli president ke Jirang block committee uba Adrian Khan William Ngam u president ke state youth president ke MPCC lembat kiwe kinong yalam ke Congress bat da kispangut kinong kersan kibala ai ke jingkersan uba Victorani kum UMDC ubala syak penduk tiket ha ke party NPP na jirang constituency Auria arda khatsau ngajok na ke party Congress ndai electric poll no sa tuwe ke party kamdai di ka jing lek nan dona har ko por bikin mau arda khatun reu kadang kata ke dipendu boy yang tidak masnong apa district council players tidak flashback kita memory to be apa por bang yadon apa ke district council hak jing alam kumu executive chief executive member bang PNC kadang kata bang Agam kusama the chief minister who suspend yang ni who perlu bagi itu rekan-rekan. Dengan terdapat ngaman se kanwino. Haka jingwan ni bon se. Naru ala ko ang to yan. Ya trying tawin kasin para lokal. Arda katra yarung NPP. Adai ka SNEM arda katra bat NPP pun bhag party Congress ke ni ko bat jawan rung pumba prestun tunsong ngobhalang dhar bat kiwe hal ka pon ya rung ngai founder member ke NPP ru bat military arda katra arda arpulai bat ni sitting MLA ni Andai kita semua kan poetry like aka kendai tadi ke November ni pelong ya ka block meeting jong NPP seperti yang kata lainnya kendit kumbayo kedong mesing angka kendit party leader iong ba minta unyang sitting MDC ni ada kan bujli no pagi pegda ng sudong kapay sa kanong mga takang yung ba umlong siya welu kadyo haru kadyo lain kadyo kadai ka pre-plan conspiracy bagaya plan ba Ang smosi ang to biang.
They haka alpu kundai tarik along the state meeting of the NPP haka for live ji. Bas nosi show along iti baswa kata meeting of the state level. Itu kijui di block members ibadan haka kasi kundai tarik elect ya kendo your state president. Persetujuan kesul bahawa itu tidak ada tiket untuk koalisi itu. Live je ilang katakan state level committee tentang NPP. Berhangka, mangka presiden mereka blok dia pau yang dikertong ke bawah wilayah kediam. Naga blok, Manka district, Manka district, presiden ng district, wala pong tao yung kerteng, Naga jirang blok mo, kalapaw kerteng na, at hadir kita, MLA bilang kurang dari iyan, pati pintao ba, o ka kerteng ilapa, berbalik gamad pasyukun, officially ni kemai. Bas nosi kalau orang berpaham ni, baru di block committee members, di orang ba MTC minta unang question na sunod ng ticket. Dan napdeng itu di member of the state committee ki orang ba pala yung nagkakam iyeng kiwanra ako state level.